gili Thinghnai chana lo thlir hin tute chibai ule tun tum chu ami futui ṭhatna hi soila ami Mizoram kan rama hianin fu hi thadu hle a vairam vela fu te chu a te takte te ni a tuite po pai tam lova Mizorama kan fu te chu a vairam mi te ai chuanin a Hriselin a thazok tu te po kangaya ami futui ṭhatna te athil pai te an soitan nga lela hemi futui hianin taksa tana ṭhaya tangkai mai antioxidants te pai thale a polyphenols le flavonoids an tiang te pu pai nuala he baka hianin vitamin C, iron, magnesium, calcium, potassium, sodium, copper le zinc te po apaya khatiang an tli soi te kha kan taksa tana tangkai le taksa mamawh tak vekani a on futui hianin antioxidants apai tama hei wang hianin hemi natna dolet konga taksa apuya hemi natna do tu thisen sipai te po te chak theya chuwa hei wang hianin futui in thin hianin hemi tlang hrileng tiang te po hi aveng thei pokani chuwa futui hianin taksa tanga tuiril chuak na sa tiang hianin tangkai hle a chuwa taksa ati chaka hemi kholum wanga nguai na te heat stroke yang te tan te po tha a nguai na te re theya chuan hemi taksa ti chakna tan futui hi thale a hemi energy drinks chakle thatak mai ni futui hi chuan futui hian zun te po ti tama e wang hianin zun kong natna rang zun kong hnai tan te po tha a kal Hrisel la tan te po tha a chuan futui hianin taksa tanga bollo pai chua le tur pai chua yang kha pui apuya a thabera chuan hemi futui no khata hianin nim butui thir fian te ni khat emo telila a thei chuanin coconut tui den te po telila hetiang hi ni khata voi ni in thin hi taksa hian angai mai ni futui hianin insoluble fiber apaya fiber hi chini insoluble oma hemi futui hian insoluble fiber apai wangin hemi pumnuam lo le hemi ek khal tan ta pa tha a chuan futui hi alkaline ani a alkaline ani wang hianin hemi taksa natna rik do ta po puya chuan pumpuya thu tam tiang tan ta po hianin acid tam tan ta po hianin futui hi tha a thin tan ta pa tha a thina tanga bollo pai chu apuya thinna tho apuya chuan vun tan te po hian a tha a vun na tinunga chuan ru tan te po na tha a ru ti chaka hemi ka chung ro tan te tha a ka chung ati Hrisela thoi te po aveng the ni chuan kan in tam lo chuanin hemi thisena thum blood sugar level po hi chutiangin futui hianin ati samwak lawa chan chu a glycemic index hi asang lawani zun thum natna nei tan ro chuanin voi khata in teu ta kha chu a tha chuang lawanga chuwa thileng po hi alu tu ka thalowa chuan futui te po hi ni khata no ni khat inila to vel leka chuan poimo pakhat chu futui in ma in an siam dan athiang hlimem ti riat chian turani ani lo chuanin food poisoning an tiang chi natna hikte tiang te khalo tel thei athiang hlim lo chuanin pum nuam lo te ko thalo te kha thlen theya he khualum thoi dona kholuma chuanin hemi fridge avon that le da dai ideng te in thinila taksa tan chu tha beranga atui po tui ber thon bokani ole khang kha futui ṭhatna kan soi thei tlem zong chu ni te se